sentensi fupi jumlada gaagaaban. Embe ni mpichi, embe ni mpichi. Cambaha waa khayriin. Nipatie embe mbifu, nipatie embe mbifu. Isi camba bisil. Egeza gari huko, egeza gari huko. Gaariga halkaas ku ilaali. Hadaarti gaariga halkaas dhig waxaa leedahay weka gari huko, weka gari huko. Gaariga halkaas dhig. Endesha gari vizuri, endesha gari vizuri. Gaariga si fiican u wad. Endesha wad gaariga vizuri si fiican. Endelea kazi, endelea kazi. Shaqada si fiican u wad. Ninaelekea shule, ninaelekea shule. Waxaan u socdaa iskoolka. Ninaomba kwenda choo, ninaomba kwenda choo. Waxaan kaa barayaa inaan aado musqusha, waxaan kaa codsanayaa inaan aado musqusha. Ereyga omba waa baryo. Nimeelewa somo, nimeelewa somo, nimeelewa somo. Waxaan fahmay cashirka. Nimeelewa waan fahmay somo cashirka. Nimeelewa waan fahmay somo cashirka. Mwalimu anaeleza somo, mwalimu anaeleza somo. Mwalimu macalinka anaeleza wuxuu sharxayaa somo cashirka ama maadada. Ereyga somo waa cashir ama maado. Jumlada gaagaaban. Nataka kupanda bodaboda, nataka kupanda bodaboda. Waxaan rabaa inaan koro mooto. Bodaboda waa mooto. Waxaa kaloo loo yaqaanaa pikipiki, pikipiki mooto. Nduudina waa lahaa. Nataka kupanda matatu, nataka kupanda matatu. Waxaan rabaa inaan koro mooto. Nataka kupanda matatu. Waxaan rabaa inaan koro BL. Nataka kupanda matatu. Waxaan rabaa inaan koro PL. Matatu waxaa la BL. Fadlan saa ula soco. Bodaboda mooto, matatu BL. Kala saar. Gari imefika, gari imefika. Hadda waa jumla caadi ah. Dhibica saaran soo ma? Gaariga uu imaaday aa loola jeedaa. Gari imefika, gaariga uu imaaday. Laakiin hadii su'aal ahaan lahayd, calaamad su'aal saarnaan lahayd. Gari imefika, gaariga ma yimid ay noqon lahayd. Gari imefika, gaariga uu imaaday. Sidiisa ku fasirina. Gari imekuja, gaariga uu yimid. Waa erey kale oo la macno ah imefika. Imekuja, imefika. Gaariga uu imaaday, gaariga uu yimid. Jumla caadi ah waa labadaba. Gari imeenda, gaariga uu baxay. هذا سؤال ربنا كديقو علامة سؤال أنصار يا عدك نسرع وقاضية بس. بيا سفاري نينغابي، بيا سفاري نينغابي. بيع سفر كواميقو، بيا سفاري نينغابي. بيع سفر كواميقو. شوكا هابا. هل كان كدك باندا غاري، باندا غاري. غاري كفكر أما فول. شوكا ودك باندا وفول. نيبليكي مجيني، نيبليكي مجيني. مقالة إيجي أرجع مجيني ما أو كبلاودا. مقالنا ما إكبلاودا. مقالة ومجيني. نيبليكي إسلي، نيبليكي إسلي. إسلي إيجي. نتاكا كشوكا هابا. هل كان روينا كدغو؟ نتاكا كشوكا هابا. هل كان روينا كدغو؟ سفاري ilikuwa nzuri، سفاري ilikuwa nzuri. سفر كوفيعنا. سفاري ilikuwa mbaya، سفاري ilikuwa mbaya. سفر كوحما. هي أريب بدنا نجيك فايدة. باسبورتي باسبور. شيكامو أفيسا سيتهي سركالي. أريغا شيكامو وحيري حشمله قف جغهايو أما قف كاوينا لوك سلامان سيد مدحوينها دقاتيرتا وحيراس ودن إيو سركالي دودن. مرحبا كاريبو أوفيسيا أوهامياجي. مرحبا وفعنهاي كاريبو أوفيسيا أوهامياجي. كسوري حفيسكا إميغريشنكا. nimekuja kuomba pasipoti. Nimekuja kuomba pasipoti. Waxaan u midna helo passport. Umeleta istikbaadi. Umeleta istikbaadi zako. Ma keentay documentigaaga. Istikbaadi waa documenti. Documenti waraaqada yani. Ndio waraaqada sharciyeysan. Ndio hii hapa kitambulisho changu. Ndio hii hapa kitambulisho changu. Waa kana sharcigayga. Sawa sawa. Okay. Ndio hii hapa kitambulisho changu. Waa kana sharcigayga. Na cheti cha kuzaliwa iko wapi? Dhalashadaadana aaw macnaha. Na cheti cha kuzaliwa iko wapi? Dhalashadaadana aaway. Ndio hii hapa ya asili na ya nakili. Watana isagoo originala iyo isagoo copy ah labadaba. Ndio hii hapa wakana ya asili isagoo asala na ya nakili iyo mid copy ah. Una picha za pasipoti, una picha za pasipoti. Ma haysata sawiranta haafka oo baasaboorka. Ndio nimeleta tatu. Waxaan keenay 3 xabo yar. Umewahi kuwa na pasipoti kabla? Umewahi kuwa na pasipoti kabla? Wiliga hore ma u yeelatay baasaboor? Hapana, hii ni mara yangu ya kwanza. Hapana, hii ni mara yangu ya kwanza. Maykan waa markii koowaad ila socaya. Chaza fomu hii
تفضالي جازا فومو هي تفضالي هاي فممكن بوحي فضلا جازا وبوحي فومو وراقدها عمل واي هي تفضالي بوحي ما لا مقعاقي وحسلو بوحي وفوم نسايدية تفضالي كسواهيلي يانغو نيكيدوغو يعابي فضلا سواهيلي كويريا يس sawa nitakuelekeza haya ana kutilmaamayo asante sana mahadsanid andika jina lako kamili qor magacaaga dhameystiran walo tilmaamo wuxuu sameyn lahaa magaciisa qor kadib wuxuu dhahay tayaali waa diyaar waxyar amsa nini ifuatayo maxaa xiga wa alaykum salaam kadi nini ifuatayo maxaa xiga andika tarehe ya kuzaliwa qor taariikhda dhalatay mahali pa kuzaliwa meesha ku dhalatana qor tayari pia asagana waa diyaar macnaha waa qor amal nimeandika lengo lako la pasipoti ni nini hadafka baasaboorka u doonaysa maxay tahay waa maxay hadafka ama ujeedada aad ka leedahay baasaboorka nataka kusafiri nayo waxaan rabaa inaan safro na kwenda Saudi Arabia iyo inaan aado Saudi Arabia ama meesha markaas u socotaa sheegane waa 10 dhameystiran erayada adaa laga rabo inaad kala baxdo lengo wa ujeedo saas camal wala bax insha Allah kuzaliwa waa dhalashadii cheti cha kuzaliwa marka la dhaho shahaada dhalasho waa cheti jaza waa buuxi okay zungumzo wada sheekaysi samahani dada aba iga raali noqo naweza kuuliza swali su'aal ma ku weydiin karaa naweza kuuliza swali su'aal ma ku weydiin karaa ndio karibu ha soo dhawow nataka kuenda hospitali ya karibu waxaan rabaa inaan aado hospitalo nataka kuenda waxaan rabaa inaan aado hospitali ya karibu hospitali iko mbali kidogo hospitalku waxay u fog yahay naweza kufika kwa miguu lukuma ku tagi karaa hapana maya ni bora utumie pikipiki waa inaad isticmaashaa waxaa wanaagsan inaad isticmaasho mooto hapana maya ni bora waxaa wanaagsan utumie pikipiki mooto inaad isticmaasho su'aashka horeysa waxay ahayd naweza kufika ma ku tagi karaa kwa miguu lukuma ku tagi karaa hapana maya ni bora waxaa wanaagsan utumie inaad isticmaasho pikipiki mooto ereyga tumia waa isticmaalid tumana waa diritaas ku qaldina funga ifungua amal waa funga xir fungua fur hada isku qaldaa igan boda zinapatikana wapi mootooyinka xagee laga helaa pale mbele ya duka kubwa waxa laga helaa halkaas hore dukaanka weyn sawa hospitali iko upande gani hospitalka dhanka ku yaala ni upande wa kushoto wa barabara kuu wuxuu ku yaala dhinaca bidix ee wadada weyn ni upande wa dhinaca wa kushoto bidix wa barabara kuu ee wadada weyn hospitali iko jina gani ama jina ya hospitali ni nini waa magaca hospitalka jina ya hospitali ni Al-Amin magaca hospitalku waa Al-Amin